U prethodne 3 lekcije smo naučili kako se sabiraju razlomci jednakih imenilaca, kako se oduzimaju razlomci jednakih imenilaca, kako se sabiraju razlomci nejednakih imenilaca, kako se oduzimaju razlomci jednakih i nejednakih imenilaca, kako se oduzimaju decimalni brojevi. Sada ćemo sve to da kompletiramo, da utvrdimo koja svojstva ima sabiranje razlomaka, bilo da su data u obliku razlomaka, bilo u obliku decimalnog broja. Može i mešovito, jedan razlomak, jedan decimalni broj. Kako svaki decimalni broj možemo napisati u obliku razlomka a kroz b, onda ćemo govoriti uopšte o svojstvima sabiranja razlomka, jer ta svojstva mogu da budu i svojstva sabiranja decimalnih brojeva. Da se podsjetimo svojstava računskih operacija u skupovima o kojima smo govorili. Prvo u skupu prirodnih brojeva, a njega smo obeležavali sa n i rekli smo da je n ima elemente 1, 2, 3, 4 i tako dalje. Rekli smo da se u skupu n mogu neograničeno izvoditi računske operacije sabiranje i množenje. I to smo označavali ako su a, b iz skupa prirodnih brojeva n. Zaključujemo da je a plus b iz skupa prirodnih brojeva. Kasnije smo proširili skup prirodnih brojeva n skupom razlomaka. Rekli smo da ih obeležavamo kao a kroz b i zaključili smo da je zbir dva razlomka a kroz b plus c kroz d jednako nekom razlomku e kroz f. Kad sabiramo dva razlomka kao zbir, dobijamo razlomak. To je prvo svojstvo sabiranja razlomaka, da je zbir dva razlomka razlomak. U nekim slučajevima, recimo 3/5 plus 2/5, rekli smo da je jednako 5/5, a to je jedan ceo. Zbir je ceo broj. A kako je jedan prirodan broj, a prirodne brojeve možemo da napišemo u obliku razlomka, broj 1 može da se napiše u obliku razlomka kojim su brojilac i imenilac isti. Ovo svojstvo i dalje važi. Pri sabiranju prirodnih brojeva smo rekli da je drugo svojstvo 3 plus 5 isto što i 5 plus 3. Zbir je isti ako sabircima zamenimo mesta. Ovo svojstvo smo nazvali svojstvo komutativnosti. Šta znači to svojstvo komutativnosti? U mlađim razredima smo učili da ako sabircima zamenimo mesta, zbir se neće promeniti. Ako su brojevi iz skupa n, onda važi da je a plus b jednako b plus a. Da li to svojstvo važi za sabiranje razlomaka? Da proverimo na primjeru. 3/4 plus 5/6. 3/4 plus 5/6 proširujemo. Ovaj sa 3, a ovaj sa 2 i dobijemo 9/12 plus 10/12, a to je jednako 19/12. A ako saberemo 5/6 plus 3/4, dobijamo da je to 10/12 plus 9/12 i to je 19/12. Znači zaključujemo da je 3/4 plus 5/6 isto što i 5/6 plus 3/4. Ako imamo a kroz b plus c kroz d, proširivanje ćemo izvršiti tako da dobijemo jednake imenioce. Najbolje bi bilo da prvi razlomak proširimo sa d, a drugi sa b. Imamo a puta d kroz b puta d plus c puta b kroz b puta d. I sada nam ovi razlomci imaju jednake imenioce. b puta d. U brojevcu imamo a puta d plus b puta c. Kako je reč o prirodnim brojevima, a kod njih važi svojstvo komutativnosti, onda možemo da napišemo b puta c plus a puta d kroz b puta d, odnosno b puta c kroz b puta d plus a puta d kroz b puta d. Ako izvršimo skraćivanje razlomka prvog a sa b i drugog sa d, dobit ćemo da je c kroz d plus a kroz b.
Pogledamo početak i kraj. Na početku smo imali a kroz b plus c kroz d. Na kraju smo dobili da je to c kroz d plus a kroz b. Primećujemo da su nam sabirci promenili mesta i da važi svojstvo komutativnosti. Možemo zapisati da je sabiranje razlomaka komutativno. Verovatno se sećate iz trećeg svojstva sabiranja prirodnih brojeva. Ako su a, b i c prirodni brojevi i želimo sabrati a plus b plus c, sasvim je svejedno kojim ćemo ih redom sabirati. Saberemo li a plus b pa tom zbiru dodamo c ili saberemo b i c i dodamo a. Primjer, 3 plus 4 plus 5 jednako je 3 plus 4 plus 5. To svojstvo se zove svojstvo asocijativnosti. Da li se sećate kako ste u nižim razredima to iskazivali? Ako se ne sećate, možemo i dati odgovor na postavljeno pitanje. 3 ili više brojeva sabiramo tako što saberemo neke od njih i njih zamenimo njihovim zbirom i na kraju zbir koji dobijemo se neće promeniti. Da li to svojstvo važi za razlomke? 3/4 plus 5/6 plus 7/8. Da li će da bude isto sa 3/4 plus 5/6 plus 7/8? Proverit ćemo tako što izračunamo vrednost izraza na levoj strani sabirajući 3/4 sa 5/6 i dodajući im 7/8. Možemo odmah da nađemo najmanji zajednički sadržalac za 4, 6 i 8. Delimo sa 2, dobijamo 2, 3 i 4, opet sa 2, dobijamo 1, 3 i 2, opet sa 2, 1, 3 i 1. Delimo sa 3 i to su sve jedinice. 8 puta 3 je 24. Kako ćemo dobiti koliko je 24 podeljeno sa 4? Ovdje ćemo izabrati 4. Ono što ostane je 2 puta 3, a to je 6. Kako da odredimo koliko je 24 podeljeno sa 6? Kako ćemo dobiti koliko je 24 podeljeno sa 4? Ovdje ćemo izabrati 4, ono što ostaje 2 puta 3, a to je 6. Kako da odredimo koliko je 24 podeljeno sa 6? Treba da dobijemo proizvod 6. 2 puta 3 je 6. Znači količnik broja 24 i ovog broja 6 čini proizvod preostalih činilaca, a to je 4. 24 podeljeno sa 6 je 4. Ako prvi razlomak treba da proširimo sa 6, drugi treba da proširimo sa 4. I sad da vidimo sa koliko ćemo da proširimo treći razlomak. 24 treba da podelimo sa 8. Kako ćemo da dobijemo 8? Pomnožimo 3 dvojke. Šta nam je ostalo ne pomnožemo? Ostala nam je trojka. Znači 24 podeljeno sa 8 je 3. Dakle, ovaj razlomak proširujemo sa 3, ovaj sa 4, a prvi sa 6. Dobijemo da je to 18/24 plus 20/24 i plus 21/24. Kako nas zagrada obavezuje da saberemo 18 i 20, dobijamo 38/24 plus 21/24. To je 59/24. Da vidimo kolika je vrednost izraza sa desne strane. 3/4 plus 5/6 plus 7/8. Jednako je. Ovdje proširivanjem dobijamo 18/24 plus 20/24 plus 21/24. To je jednako 18/24 plus 41/24. To je 59/24. Zaključujemo da je 3/4 plus 5/6 i plus 7/8 jednako sa 3/4 plus 5/6 plus 7/8. Ako bismo to pisali opštim brojevima a kroz b plus c kroz d plus e kroz f, dobili bismo da je to isto kao i a kroz b plus c kroz d plus e kroz f. Podrazumeva se da su b, d i f različiti od nule, da su to prirodni brojevi.
Pokazali smo treće svojstvo, da je sabiranje razlomaka asocijativno. Šta znači ova reč asocijativno? Asocijacija znači udruživanje, združivanje. Kada imamo više sabiraka, združimo neke i umjesto njih računamo njihov zbir. Postoji još jedno svojstvo sabiranja razlomaka koje smo imali i u skupu prirodnih brojeva. Četvrto svojstvo koje važi u proširenom skupu prirodnih brojeva je da je ako je nekakav broj a iz skupa prirodnih brojeva, onda je a plus 0 jednako 0 plus a, jednako je a. Znači da je 5 plus 0 isto što i 0 plus 5, a to je jednako 5. Znači da je sasvim svejedno kojim redom sabiramo rezultat se ne menja. Da li to svojstvo važi za sabiranje razlomaka? A kroz b plus 0 jednako je a kroz b plus 0 kroz b, a to je jednako, ova dva razlomka imaju isti imenilac b, pa možemo da zapišemo gore a plus 0, a vidjeli smo da je a plus 0 isto što i 0 plus a, onda je to jednako a kroz b. Znači kad smo razlomku a kroz b dodali nulu, nije se promenio zbir. Četvrto svojstvo za sabiranje razlomaka jeste da je broj 0 neutralni broj za sabiranje. Šta je to neutralni broj? Upravo onaj broj koji možemo sabrati sa bilo kojim drugim brojem, a da ga on ne promeni. To važi za svaki razlomak i za svaki decimalni broj. Svojstva razlomaka možemo često koristiti u rešavanju zadataka. U vašim knjigama vidjet ćete da ima dosta zadataka na tu temu. Evo primjera. Ako znamo da je a kroz b plus c kroz d jednako 5/6, odrediti koliko je a kroz b plus 3/4 plus c kroz d plus 5/6. Pišemo jednako i znak pitanja. Kako ćemo to uraditi? Kako ćemo iskoristiti neko svojstvo razlomka? Krenemo od ovoga. A kroz b plus 3/4 plus c kroz d plus 5/6. Imamo 4 razlomka u zbiru. Ovo sabiranje je posle primjene asocijativnosti u sabiranje 2 po 2. Šta je bilo pre toga? Pa bilo je a kroz b plus 3/4 plus c kroz d plus 5/6. Ako sada primenimo pravilo komutativnosti, zamenimo mesta drugom i trećem sabirku, dobit ćemo da je a kroz b plus c kroz d plus 3/4 plus 5/6. I onda primenimo asocijativnost i imamo a kroz b plus c kroz d, pa plus u drugoj zagradi 3/4 plus 5/6. Ovo a kroz b plus c kroz d znamo koliko je. Onoliko koliko je dato u zadatku. A kroz b plus c kroz d je jednako 5/6. Pišemo da je to 5/6. A ovdje sabiramo 3/4 sa 5/6, to je 19/12. I kada saberemo 5/6 sa 19/12, dobijamo 10/12 i 19/12. A to je jednako 29/12. A to su 2 i 5/12. Iskoristili smo svojstvo asocijativnosti i svojstvo komutativnosti i rešili jedan naizgled složen zadatak. Toliko o tome.